neza kuri uyu wa gatanu tariki 27 Gashyantare, umunsi uzwi nk'uwa karindwi w'isabato ku badivantiste ukaba inyuma ku bayisilamu, nibwo amarembo ya stade Ijanera Sport Park azaba yemerera abafana kwinjira gake gake kuri iyi stade, nyuma yo gutahura ko hari umukino w'ishiraniro uzwi nka Juma Dabi uzaba ugiye guhuza amakipe y'ibihugu muri Nyarugenge, dore ko ngaho aya makipe yahuriye umukino buragica hamwe igikombe cy'ikindi ndetse agati kagaturika akandi kakamera. Ayo makipe ayandi ni ikipe Samba Boys Team ndetse na Bora Team, akaba arizo zizaba zikiranira kuri uyu mukino w'ishiraniro wa Juma Dabi. Ni nyuma y'uko abahegwe b'aya makipe bari bamaze iminsi bashaka kwipima ngo berekane igipimo nyacyo cy'aya makipe ndetse ngo bace impaka hagati y'abafana babo, niko gufata umwanzuro rero wo gutegura iyi dabi, aho iminota 9 irengamo ikigezi ari izaba umucamanza utabera kuri uwa gatanu hagati y'ibi bigugu uko ari byombi, ndetse bikaba amakipe y'ibihangage, dore ko byinshi ibizaranga uyu mukino muzabigezwaho n'Ingiro TV 5/5 muri byo twimeje. Ngayo gusa rero twese nk'abitsamuye, abanyamakuru, abatrete, abanyadukoryo, abanyadufindo, abahanzi ndetse n'abanyamideli, ntituzatanga kuri uyu mukino wo gushyigikira bashe gushyigikira amakipe yabo, haba Samba Boys Team ndetse na Bora Team bizaba ari ibyacu kuri uyu mukino. Imiko z'Ingiro TV, Ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka MCR, ishyiga ry'imikino i Kigali.